Hakajiya lanti jong Tirot Sing Memorial Civil Hospital Sochong kum kawai nagi Jaka ajing sumar ka bapau hamairang bat kum jo ha East and West Khasi Hills District Borokawai haka arpoi tari unailar araja arpusau kani ka hospital kelanang la ban penyar susu ya katanat ban ajing syakri syagi patba haka bakala yo ban pli patba no saya ka Jaka ajing sumar na ka bantagi papang khalai ni dialysis kabla tip kum ka Hands Renal Care Center na ka scheme Pradhan Mantri National Dialysis Program kabla penyo lingba ka Hands Foundation. Ya kani Jaka ajing sumar lawan ban play patba da ka menteri berikmi ya katanat ka kot ka khia ka Dr. Mazel Amperin lingdo kum ka kongsan haringkat ka jia don lang UMLA ka mairang uba metba lingdo kum sembut kongsan nang ta UMDC ka mairang uba Bats Cameron Tathiang u Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District uba Gideon Karmau Plang ka DMHO ka Dr. E.G. Tariang UMS ka TSM CHM u Dr. Timothy lingdo ki officer sarkar ki doktor ki nurse lambat ki wei haba ajing kerana kini gajian lang ke Dr. Mazel Amperin kelaong bagajing yo kini Jaka ajing sumar kan pensok shibo ni ginong song snong hakaba kinom dan kamsu ban letpa sumar ya ladi syaki Jaka ki bajengai bat ban benrap baka sarkar kan nang yai tre sitom ban tre ringkat bat kinong song snong ban kentiu kajing ajing sumar haka snong kathau nalor kata kala airu kajing kular bahaswau snam araja arpupra ban teino sakawi pat ka district hospital haki thaj mairang so happy. Thank you so much, Hands Foundation, dedicated to the people of this region. Okay, ladder up. What was your signature? Excellent. She's the one? 21-year-old. Nang yakhan mo? Kerben bapin ya jam ploy mo. Kon ay luksay yung song yung lagi ito ni pahawen lang ki doktor ki nong train ng hospital ki MLA ki nong yalang ki MBC ki nong sensasyon kanong dan sipon ki timpina nalini di wat syudon ka met Syiem yo train lang hangin yung dakasni tiyo ay katagat dialysis center Yamali lagi kesutu ipi, yang kejindong kampat kejindong wajong kami, kejaka ay sumar kepengiho dialysis center. Habru, man ay guglay yung menteri ng wajong ni, Jogari. O Prime Minister Jogari, para ay ito scheme kapang lembag pinigi ang Diyos. Iban man na ay bitrijing ay sumar. Iban ay lang kakti kadiyang kakti kamon iya ni kasokar. Panyarapan tempoy ya kani kajaka ay sumang. Chari jaka kibat kendong kejol bago. Kani biti sisya. Bangilang yang kasokar gitu. Bangilang pagkre. Panrai kini dialysis centers Manka district. Kwa balik kita. Lang balik kita. Nidon kamtang Dignitary lang. But mabi kinong song pangina maging IUP. Kata ka facility ka ba pimpang ganggang syo banled syano nagabenta kasumag kasukir kajipang kababan kinong song nakapor siya kapor. Ngasno ba habasyudang kajipang sniw patladamdon pag kaman panpet papacing ko sniw ko urlong pagkajing siya. Ginang yay ito yay DHS pagkatinjong ban yan katakalinti kabatreye kakam om pansyuk kanaya kakam walk the talk kiyo kakatin pa rin. Hagalan ka jong services ki muna ang dim na kasi masno ba ni IUP kata ka assurance bangin ke kata swayo at pupra bantay yang kata gaway pagka district hospital siya kagatan nito siya ganyan. Hakadi kasi lapli ru ya ka conference hall daw ba met ba lingdo nang ta ya ka labor room ko bathamai daw DC kumjo ka ultrasound room bala play daw MDC ka mairang badi ka private ward da ka DMNHO West Khasi Hills District.
Bertakasi kalau iwan kuni, kali kami jukut. Dignitary kanang teng, banang kapa, banang kampelha, banang kampenjara. This is not it. We will still continue. I have shared my dream, I have shared my goal with the concerned minister, and I share with Chief Minister, and I share with the stakeholders, with the kecil akan bentak ngikuah bagi Jaka Health Center berperang. Pagano kawai ni Health Center, ibadan yang kata kecil sekali kepada biar. Dignitary stop jom doktor keperluan. Ni kemana? Insulah berai kerja, dari kaum kubur dari doktor ni. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai Kyrteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.